Amogela dikgang tsa Lesedi television tse di go kopanyang le nna Thabang Metsimabe. Re simolola ka go leba tse di gogang kwa pele. Komiti ya Banka ya Botswana e lebaganeng le taolo ya madi e tlogela seelo sa morokotso mo go 5.5%, ntswa tlhatlogo ya ditlhwatlhwa e santse le kwa godimo. Moopedi yo tumileng bile gape e le rakgwebo V a simolodisa semmuso thulaganyo ya maranyane ya dipalamo ya go gokaganya bapalami le bakgweetsi. Fa Basha ba motse wa Tonota ba tla sologelwa molemo ke thulaganyo ya tlhabololo ya metshameko. Wetso a re tsene mo go tsone. Komiti ya Banka ya Botswana e laolang tsotlhe tse di amanang le madi e tlogetse seelo sa morokotso mo go 5.5%, e supa kgatelelo e e tsweletseng ya tlhatlogo ya ditlhwatlhwa ga mmogo le tsotlhe tse di sa tlhomamang mo itsholelong ya lefatshe. Fa a buisa babegadikgang ka tshwetso ya komiti eo, molaodi wa Banka ya Botswana Lesedi o boletse fa tlhatlogo ya ditlhwatlhwa e santse e le kwa godimo ga seelo se banka e se eletsang sa magareng ga 3 le 6% morago ga gore ditlhwatlhwa di tlhatloge go tswa mo go 10.3% ka kgwedi ya Moranang go ya go 10.7% ka Motsheganong ngwaga ono. Komiti e tlhalositse fa ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang tsa mafatshe tsa wele, dikgoreletsi tsa ditlamelo, dikgotlang tsa lefatshe tsa sepolotiki le go runya ga bolwetse jwa tlhako le molemo jwa bošweng di tswelela go nna kotsi mo go tlhomameng ga ditlhwatlhwa. The MPC assessment is that the policy adjustment made and communicated thus far have helped ease liquidity conditions and are positive for the foreign exchange market. Accordingly, the Monetary Policy Committee has decided as follows. Maintain the monetary policy rate, the MOPRA, at 5.5%. Conduct the 7-day BOBCs or Bank of Botswana certificate auctions, repos and reverse repos at the MOPRA of 5.5%. Maintain the standing deposit facility or the SDF at 4.5% or 100 basis points below the MOPRA. Maintain the standing credit facility rate at 6.5%, 100 basis points above the MOPRA, and maintain the existing directive instructing commercial banks not to increase their prime lending rates. The bank will continue to monitor developments closely and implement appropriate policy actions consistent with its mandate to maintain price stability and safeguard financial system stability. Banka ya Botswana ya re tla tswelela ka go ela tlhoko tsotlhe tse di diragalang mo itsholelong le go tsaya dikgato tse di maleba go netefatsa gore ditlhwatlhwa di nna di itshetletse le gore tsamaiso ya tsotlhe tsa madi e nne e nonofile. Fa re tswelela, Moopedi yo tumileng bile le rakgwebo o dirile sento yo itsegeng ka leina la Mpizi o simolodisitse semmuso dumela pula e leng thulaganyo ya maranyane ya dipalamo kgotsa e-hailing app e ikaelelang go thusa bakgweetsi go bona tsotlhe tse di botoka mo kgwebong ya dipalamo. Fa a bua kwa tshimolosong semmuso ya maranyane ao bošeng mo gaborone, V a re maranyane ao a tlhamilwe go rarabolola dikgwetlho tse bakgweetsi ba monogae ba lebaganeng natso. A re maranyane a ntseng a le teng a ne a ja bakgweetsi ntsoma ka ba duela madi a kwa tlase le fa ditlhwatlhwa tsa lookwane mo lefatsheng di tsweletse ka go gola. Ha o na le complaint as a driver or as a customer, you know where to go. One other thing say there is a lemoga receipt the way you are only the I client the a or when you are the complaint now which way can you want as a points. Yeah, no, right to make a call. Yeah, this other around me and the customer around me. How we start? So we're trying to also fix that. You know, another advantage that we have as we are our benefit attack because one is registered. It's a registered company.
we must pay tax. Again, we have to pay tax. I don't know. We have to comply. Other e-hailing, I told my dad, after my thing, I could take video of Botswana, then the other things let's push for the association, e-hailing. Again, you know, the video and I have promise. I told Candela what I want there. How much say you go to the association, again. Every greater, when you tell one, as you become one voice, now our economic greater. V o tsweletsa a tlhalosa fa dumela pula e tla fa bakgweetsi sebaka sa go bona letseno la sennela ruri a tlatsa ka gore serala se solofetswe go tlhamela Batswana ba feta 5,000 ditšhono tsa ditiro. O ne gape a saenola fa bakgweetsi ba feta 2,500 ke gore 2,500 ba setse ba ikwadisitse, fa bapalami ba feta 10,000 ke gore 10,000 le bone ba ikwadisitse. Bakgweetsi bangwe ba ne ba ntsha maikutlo a bone morago ga gore maranyane a simolodisiwe semmuso. Ke tswa kgakala ke provider tiro ye ya go nna terevere ke kgweetsa bana ba sekolo, mme re la go setse go tsene tsone di bo in drive bo yangu e be ke tsena mo go tsone, mme kgwetlho engwe ke leng ka kopana le lone na re tsatsi la ntlha ke tsena mo yangu ke za customer rela mo block 7 ke isa ko stationing ebe ha tsena kwa kutware o duela 10 pula le go no nnetse 20 pula ba re o batla change be ke re le gore o duela bokae a ba re 10 pula e rile hela ha re 10 pula ha nnela ke be ke delete app ya te immediately. Since then until today e be ke sa tlhola ke e dira. La ntha ke ta simolola ka yone yango hela ka bo yone le nosi mathata a teng la ntha o ntse o kgona go resiba ride tsa madi a kotase go resiba ride tsa madi a kotase mme motho a tsamaya distance e telele like o kgona go resiba request o le 2 kilo plus away o ta go tsaya motho o tsamang ka less than 10 pula o bo tsamaya mo go tsamaya less than a kilometer kana o ba go tsamaya more than 2.5 kilometer o dropa ene motho no ka that 8 pula. And that was not enough go ka nthusa mo go nna ke go ka sustaina koloi ya ka gore keng bo petrol bo go e service and stuff like that. The other thing, there was no transparency mo di app-ong tsena. Ke a motho a request I don't know gore motho ona ke a mo tsaya ka bokae ebile ga gona mo go teng at least request ha etla go gona go tle request e leng gore e ga o file nna ke gona o tsa request e leng gore is far from me mme bile ile madi a kotase go mo go no go sa balance ebile there was no highling gore ka re ha ke ikuela teng gore mo ile gore go open because ne re bua le I think some robots on our phones. Banni ba motswa Tonota ba amogetse dithuto tsa go lema le go ntsha ditlhare tsa moringa e le bontlha bongwe jwa maiteko a go rotloetsa kgwebo le matshelo a sennela ruri mo kgaolong. Dithuto tseo tsa malatsi a mararo di ne di rulagantswe ke kompone ya Time to Build About Construction e tshwaragane le khansele ya kgaolo ya Tonota ka lenaneo la bone la maikarabelo a go busetsa mo setšhabeng kgotsa corporate social responsibility. Ba tsaya karolo ba ne ba tlhatlhelelwa ka kitso ya temo ya moringa, tlaleletso ya boleng le ditšhono tsa itsholelo tse di amanang le dijalo. We are training farmers to grow moringa in Botswana and other countries. Moringa is an economic crop, a crop that can be used to build economies. Moringa can build family economies, can build community economies, can also build the national economy where you have numbers of people participating. Moringa is a tree that can make up to 100 products. Let me say above 100 products, direct products and infused products. If you are looking at my table here, you can see a lot of products that are coming from moringa or from one tree, where I have the soap that is coming from the moringa seeds. And I also have another soap that is coming from moringa flowers.
Then I also have a powder which is coming from moringa moringa flowers, and I got an oil that is coming from seeds. So one part of moringa can actually be able to produce as many products as possible, and doing that it means job creation for this country. Fa jaanong re tlhodumela tse di diragalang kwa ntle ga lefatshe leno re simolola kwa lefatsheng la Zimbabwe kwa tshwetso ya kgotla ya ditsheko ya go gana kgetsi ya bagaka ba ntwa ba ba ipeletsang kgatlhanong le diphetogo tse di akanyediwang tsa molao motheo wa lefatshe leo e tsositseng maikutlo a farologaneng. Ka la boraro kgotlatshekelo ya molao motheo e ne ya bula tsela ya diphetogo tse di ka oketsang dingwaga tsa go busa ga Tautona go tswa mo dingwageng tse 5 go ya go di le 7, selo se se ka letlang Tautona Emmerson Mnangagwa go tswelela a le mo pusong go fitlha ka ngwaga wa 2030. Kwa ntle ga kgotlatshekelo kwa Harare, batshegetsi ba puso ba amogetse katlholo eo ka boitumelo. Ramolao Sylvester Hashiti yo emetseng Tautona Emmerson Mnangagwa o rile baikuedi ba paletswe ke go supa bopaki jwa gore Tautona o dirile sengwe se se phoso ebile ba sena motheo wa semolao wa kgetsi. Le fa go ntse jalo baemedi ba kganetso le bagaka ba ntwa ba mo kgetsing ba re ga ba kitla ba boela morago. Ramolao Lavmo Maduku a re ba a ba emetseng ba tlotla katlholo ya kgotlatshekelo mme ba santse ba ikemiseditse go tswelela le kgetsi. Katlholo eno e bakile gape matshwenyego mo babatisising ba dipolotiki ka Precious Shumba a tlhagisa gore e gomagometsa go senya boipuso jwa lefatshe leo. Baeteledipele ba kganetso le ditlhopha tsa setšhaba ba tshaba gore diphetogo tse di akanyediwang di ka oketsa thata ya ga Tautona. Kgetsi santse e tsweletse mme jaanong e isitswe kwa kgotlatshekelong e kgolwane. Fa re tswa kwa Zimbabwe re le ba kwa Aforika Borwa kwa Banka ya Ditlhabololo e ntšha e amogetseng gore $1 billion a dirisiwe go tlhabolola ditsela le ditirelo tsa botlhokwa. Madi ao a tla thusa mo ditirelong tsa botlhokwa tsa ditoropo go akaretsa metsi le go olela matlakala, motlakase le taolo ya matlakala e tiileng mo bommasepaleng ba le 8. Bommasepala ba ba tla sologelwang molemo ke tshwetso e ke ba Johannesburg, Cape Town, Buffalo City, Ekurhuleni, eThekwini, Mangaung, Nelson Mandela Bay le Tshwane. Banka eno e tlhomilwe ka ngwaga wa 2015 ke maloko a BRICS, ke gore Brazil, Russia, India, China le South Africa go thusa ka go duelela le go tshegetsa mananeo a ditlhabololo tsa mafaratlhatlha le tsa ditlhabololo tse di tsweletseng. Maikaelelo a yone a magolo ke go duelela ditlhabololo jaaka motlakase, ditsela le mafelo a boemela dikepe. Go ya ka banka, mafaratlhatlha a Aforika Borwa a tlhokana le ditlhabololo tse di ka lopang madi a akanyediwang go nna magareng ga 254 le 329 billion mo pakeng ya ngwaga wa 2022 go ya go 2030. Fa jaanong re lebatsa metshameko, Young Genius Academy e tla tshwara e le la ntlha kampa ya tlhabololo ya metshameko kwa Tonota kgwedi ya Seetebosigo e le malatsi a le 20 ka maikaelelo a go lemoga le go tlhabolola talente ya banana mo metshamekong. Kampa eo e tla tshwarelwang kwa sekolong sa Shashe River e solofetse go ngoka basimane le basetsana ba ba ka nna 150 go tswa kwa Tonota le metse e mabapi. Barulaganyi ba re maiteko a tla naya batshameki ba botlana sebaka sa go godisa bokgoni jwa bone le go ikgolaganya le bakatisi le bana le seabe ba bangwe mo mererong ya metshameko. Motsamai o kopile gape gore go nne le tekatekano mo metshamekong yotlhe le gore e newe tshegetso le ditšhono tse di lekanang go thusa go tsweledisa tlhabololo ya metshameko. Mme re laleditse all sports and course tshwanetse re se laola la Botswana yaka re itse gore tse dingwe a di itelele mme go sa itelela ga teng mabaka magolo e le gone gore o itela ga gongwe go sena tsone di-coach o itela e le gore ga gongwe bana ga ba lemosegela ka gore e ba mo dikgaolong jaanong re le ba Young Genius Academy gore dire gone gore
so re ba gokaganya in one place gongwe ha re ba re na le bone ka ditirelo tse dintsi ya re ne re ba direla ditirelo tse dintsi ya le ngwaga le ngwaga gongwe mo go bofelong ba Lesedi re ka nna le gone mo go teng center ya gona go ka le ka go ba phuthela go go gongwe hela le ka jalo go hokotsa gona gore re ba re ka kgona go itsane re le di-coach tsa di-code tse di harologaneng jaanong re tsile ha mo Tonota e le gone gore re tabo re thola jalo re tuntshana from all different coaches and managers go ka le ka gona go bona gore talente bana ba na le yone kana e bana ba isupang mo dikgaolong re ka e godisa ka tsela e ntseng yang gore le bone bana ba re bone ba hitella mo di-national teaming ba hitella international jaaka re bona bana mo dikgaolong tsa bogaborone ka kwa dikgaolo tsa bolobatsa ka ko bojaneng ka kwa. Motsamai also called for equal support and opportunities for all sporting codes to help advance sports development in communities. Organizers say the initiative will provide youth athletes with an opportunity to develop their skills and connect with coaches and other stakeholders. All sports and codes tshwanetse la selona la Botswana ya ka re itse gore tse dingwe a di itelele mme go sa itela ga teng ba ka magolo le gone gore o itela ga gongwe go sena tsone di-coach o itela ile gore ga gongwe bana ga ba le mo segela ka gore e ba mo dikgaolong jaanong re le ba ya engineers karate academy gore dira gone gore so re ba gokaganya in one place gongwe ha re ba re na le bone ka ditirelo tse dintsi ya re ne re ba direla ditirelo tse dintsi ya le ngwaga le ngwaga gongwe mo go bofelong ba Lesedi re ka nna le gone mo go teng center ya gona go ka le ka go ba phuthela go go gongwe hela le ka jalo go hokotsa gona gore re ba re ka kgona go itsane re le di-coach tsa di-code tse di harologaneng jaanong re tsile ha mo Tonota e le gone gore re tabo re thola jalo re tuntshana from all different coaches and managers go ka le ka gona go bona gore talente bana ba na le yone kana e bana ba isupang mo dikgaolong re ka e godisa ka tsela e ntseng yang gore le bone bana ba re bone ba hitella mo di-national teaming ba hitella international jaaka re bona bana mo dikgaolong tsa bogaborone ka kwa dikgaolo tsa bolobatsa ka ko bojaneng ka kwa. Pego eo e ne re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona go tswa mo go nna Thaba Metsi Mabe barulaganyi le lekokolotlhe la dikgang tsa Lesedi Television ra re itumelele mananeo a mangwe a Lesedi Television. Lesedi Television, polelo ya gago, lentswe la gago, lesedi la gago.